Kushoda kwakhe ngepetroli kuyachubeka nekuhlasela etinye tindzawo tekwetha ikakhulukati elayinini lakaManzini naseMbabane, umbiko uyalandzela. Kwehla kwentengo yephetroli kuletsa lithemba kubashayeli betimotolo nabosomabhizinisi bemagaraji labatsengisa wona phetroli kutsi imphilo itawubuyela ibe ngconywana njengoba sewutsengeka. Kepha kukabi njalo njengoba kushoda kwawo phetroli kuyachubeka nekuhlasela lamanye emagaraji evendo kwenta abashayeli bahle baba nenkinga yekwetsa timotolo tabo. Emagaraji labonakele aba nalenkinga kakhulu ngulawa kaGulf kanye nakaPuma. Labanye bosomabhizinisi lesikhulumisene nabo bavetile kutsi linyenti letimotolo letikhona eSwatini tisebentisa wona phetroli kantsi lokushoda kwawo kukhinyabeta kakhulu emabhizinisi abo njengoba kubheke ukuthi babhadale emarenti kanye netisebenti tabo. Labo somabhizinisi bathi kuyaye kwenteke babe nawo emalanga lamabili iphetroli evikini kantsi-ke bathi nabo abati ukuthi lokushoda kwawo kwentiwa yini. Umsakato wetamile kutfola abaphatsi labakhulu bakaGulf kepha sehlulekile kubatfola njengoba tincingo tabo betikhala tingabanjwa. Emsakatweni weChannel Maswati nginguSeluleko Gcindzi ngina Dumisani Dlamini.